clear tu le ngai thatu ten zawan chi bai vek ule voin ni January ni somthum pakhat sang ni le som ni paruk ani a English Premier League match week 24 hi January ni somthum pakhat atanga February ni thum in kara te khel ani le dona club zong zong in khel he chu kan tar lang vek thei lawanga in khel tur ero kan tar lang thuak anga club lian big te kan han thlurbing deuh don ani zanin zanlai a in khel te po thorwalin zantir in khom ban velani che zo kang chu zandare le chan ve Ellen Rota Leeds United Arsenal in an len chil dona he in khel tur bi ki clear lok na kan nei don ani mani luka Arsenal hi Manchester United laka an tol thua tundin muna anin thlau na hi Manchester City nen point li chawni a tiang chuan pathumna Aston Villa nen point li chawni in palina Manchester United nen point som patni ani a ale pekzela an la tum theya hian Manchester City te Tottenham Hotspur ten la wangin Arsenal tan Leeds United tundin muna English Premier League ka som parukna mek laka hian chet sual athiang lo ani tun season Arsenal hian thum chaklo nei to in Leeds United lam hian kwa lai mai chaklo an nei to a tin Arsenal in ne tok pui team nga an nei to lain Leeds United lamin team riat zetan in ne tok pui to a league position na Arsenal hi pakhat nan ni line Leeds United is som parukna omin goal som li pan ni Arsenal in an khung line Leeds United lam hian goal som thum pakhat an khunga anin tum nung clearin August ni somni pathum sang ni somni panga khan singa fai lai main Arsenal lam hian Emirates Stadium ne na an changa khain khela khan Julian Timber chung goal ni khungin Bukayo Saka in goal khat akhunga Victor Gyökeres chuan goal ni akhung boka heng goal khung tu player te hi zanina inlan theidin huna anding sang ni le somni pathum April ni khatanin tumchumin 4-1 in Emirates Stadium a bok ne na an changa hemi chumhian Gabriel Jesus chuan penalty ne na chiar talin goal ni akhunga Ben White in goal khat kungin Granit Xhaka in goal khat akhunga Granit Xhaka ti lo Ben White le Gabriel Jesus ta chu zanina hian inlan theidin muna an lading ve boka Ellen Rota anin tumnu nung berero Premier League bi ka chuan kumsang ni le som ni patni October ni som paruka dai khana ni to a he in khela hian Bukayo Saka chuan sikhat fain ne nan channa tur gola khunga minute som thum panga na ni a anin tumnu nung thum kan clear let chuan Bukayo Saka khel tha em maya tun season a po Arsenal player poimo ani phak awangin zanina po hian NBIG ta ila kan NBIG swalin arin omlo Saka kuta hian mo phurna poimo tak mai hlana ni a Odegaard and captain ambena shren lova bencha athute mo ain liam tuma phei chuan Bukayo Saka hi vice captain ani wangin captain amben shreng tu ani a zanina po apoimo le ang Premier League ka champion in boruak anung chau kan ti to ka Arsenal in an melma Manchester United an ne lo awangin Manchester City nenanin kara point li chau kan ti to ka zanin dariat le chan ve hian Gunners fans ta chuan Ellen Rota point thum mu andu dona February ni khat pathian ni zandar soma Manchester City in Tottenham Hotspur an tlo ve don bok awangin Arsenal result hi apoimo don Arsenal in league match nung bera Manchester United an ne lo an ringot lova league match nung pathuma chakmelan mu to lo awangin Mikel Arteta hian champion adu ani chuan he an tal boina match thum chungan tal boina hi asiam that nge trula Gunners hian Liverpool nen goal lova anin ne tok nuwa Nottingham Forest nen goal lo bokin anin ne toka point kwa mu thei na tragin point ni chawan lo chuaka champion tour team tan point lo hi awi to Mikel Arteta ho te tan no mo choi turin in siam that atrula Leeds United laka chaknge yan mamu awangin anin tumna nung bera 5-0 lian ne nan lo chanto boka wangin chak turarin kai zo kan ni Arsenal Champions League lama an chetra a group match an king puyan ne veka Carlisle hola khan Kairat Almaty 3-2 in an ne a hemi chuma hian Kai Havertz an bulron tranin gola khunga
German forward ti Leeds laka po bultran tura base ani chuti ruarin tlarma Victor Goycores le Gabriel Jesus ten omboka wangin Mikel Arteta tan a player te andam kim vek hian du thlan a harsa zual so tinarin Spanish manager hian tu po kheltir se Gunners tan chak apoi mo a an king puitur Leeds United ti kantar lan tak angin league table som paruk na dora an ni awangin masruai tu Arsenal tan tol thuk athiang lo zanina vekian club lian zinga tangin Chelsea chuan zandar som pakhata Waysam Stamford Bridge an lo mi khual dona referee kan hriat lar tak a mingle mel kan mi thla thei to Anthony Taylor chuan he in khel hi a enkol don an game nu nung panga thlir le tin Chelsea lam hian Premier League match nga an khela tangin match nia ne na changin match ni an tumpui tanin ne tok puya trum khat chaklo zo ka an tranga Waysam United lam hian an match nu nung Premier League big match nga tangin trum ni ne na changin trum ni an tloma trum khat anin ne tok thung ani Premier League table Chelsea hi pangana mekin Waysam lam hi somle pariat nan meka tun season a Chelsea lam hian trumruk chaklawan nei to lain Waysam lam hian trum som pathum chaklawan nei to a Chelsea go som thum pakwa khung to in Waysam lamin gol som ni le pasari an khung to thunga zanin in khel tur hi clear lok thiam harsa a chuti rual chuan Chelsea zoke bukur jok turangai ni in anin tum nu nung ber Premier League bika chuan August somni pathum sangni le somni panga khan 5-1 in Chelsea ne nan changa February ni le sangni somni panga a Stamford Bridge 2-1 in Chelsea hen ne na changin August somni pathum ni china kan tarlan tak 5-1 ne nan channa ka Waysam khel muala ani Stamford Bridge hian sangni somni pali khan 3-0 in Chelsea lam hian Waysam lam hi an lo ne to boka tin Waysam khel muala 3-0 in Chelsea lam hian ne nan lo chang to a Stamford Bridge 5-0 in ne na an chang boka tun nai anin tum nu nung trum lia Chelsea hian ne na la chang vekin ne na chang satli nilovin goal som le pangalai mai an khunga chung zinga tang chuan goal ni che Waysam laka hian an chu awangin zanina po hian chak turarin kai jok anni chuti rual chuan Chelsea team boruak atha a coach thar nei an ni awangin an limbok apoi mo lai ro Cole Palmer chungchang ani a Cole Palmer hi tunaya a form tok lova liam dam korle ani bok nen hemi chungchang hi Chelsea captain Reece James suan hetiang hian asoya Chelsea back angai tu alo ti in asoi mau mai Reece James suan Chelsea player ni a Cole Palmer hi Chelsea a real ru zong a pe a player tam takin transfer lai chuan boru kan nei thina chutiang chu ni mai ti in asoya Palmer hi player thataka ni a kan hena the hi kan lom le ti in an thiam pui pa chuan ril rudanga putlo tu le an hena cha reng turan du tu Reece James hian asoya soi chun zomin hun harsa takatonga season dang ahain atan chuan a harsa ve bokani ma sen no pali laka minute somli pangalek a khelpo khan a theina sanzia a pholanga kan zawa hian achunga kan do theyanga ya player thatak ani awangin zanina po hian enbik tur zingami anile ngei na rin oma Chelsea hian coach star lime receiver howin ma an sona kumsomli pakhat mi coach en kol na hnoya match ru khel to in voinga a ne na an chang theya hetiang ang record nei hi anep theilo shim ani kan talan tak angin Chelsea hian record an nei tha kan ti to kha at FIFA Club World Cup champion lai an ni na hi chu loda thata ila hemi pi lama hian ro pui de na an neya football a chuan league lian big kan ti te kan ngai lut em big league ki omani chung league lian big chu hantar lang ta ila English Premier League te Spanish La Liga te tin Italia Serie A lampang te German Bundesliga te France League 1 te hi kan ngai lut em league kan da san big te an ni ti in soila min trom pui tu en tranem via win arin nak tuk lama in khel tur
Manchester United le Fulham in khel turte Spurs le Manchester City in khel turte hi content daka thlirlok na hun nei le kan tumanga chuti rualin zanin zanlaya in khel tur naktuk zing anga soi thei to Liverpool le Newcastle United in khel tur bi ka hi thlirlok na kan nei vele don ani Anfield in khel tur ni in Simon Hooper in a enkol dona team ni te tun naya an chet lat dan han tar lang ta ila Liverpool lam hian an match nu nung panga atangin palia an tumpui tenin ne tok puya trum khatan ploma Premier League bika an record hi aro puite wal lo ani Newcastle United lam hian an match nu nung panga atangin match thuma ne na changin match khata anin ne toka match khata tlom zoka an tang vele thunga Liverpool hi league table tundin huna paruk nga omin Newcastle United lam mi pakwana an ommek thunga Liverpool le Newcastle United in kara hian pathum omin anin thauna point po hi point thum ani Newcastle United lamin point som ni pakwa mu in Liverpool lamin point som thum patni an mu meka Newcastle United in Liverpool omna parukna han theina chansan neya Liverpool hian Newcastle United clan san door na chance an nei bokani tun season Newcastle United ti chumriat chaklo zoka trang to in Liverpool hi chum sari chaklo zoka an trang to a tun season anin tum nung ber ti a han soi thei tur Premier League bi ka chuan August ni somni paruk sang ni somni panga khan Newcastle United khelmola Liverpool hen 3-2 in ne na anchanga hei hi Premier League champion line ni chunga season bulan tran hun lai kha ani February ni somni pasari sang ni somni panga zanina ning khelna tur Anfield ta hian Liverpool hian Newcastle United thilomi khualin Sydney fine mall nei tu Liverpool an chaka Hein khela hian Dominic Szoboszlai le Alexis McAllister ten goal and khunga hel goal khung tu player patni te hi zanina inlan theidin huna anding December ninga sang ni somni palia goal thum ve pe Newcastle United khel mualan in ne to ka January ni sang ni somni palia Anfield an in khel trumin 4-2 in Liverpool in ne na anchanga hemi truma goal khung tu te hi Liverpool tan Mohamed Salah in goal ni khungin Curtis Jones de Cody Gakpo te ni a Newcastle United tan Boatman le Alexander Isak ten goal an khunga Alexander Isak ero tundin muna Liverpool tana khel dona a club lui Newcastle United ama chona chul dona anin tumnu nung trumlia trangin trum thuma Liverpool in ne na changin Anfield tanin tumnu nung trum nia phechuan Liverpool hi chak zok anni awangin zanina po hian bukrit zok turangai anni a chuti rualin tunhaya Arnslot nuaya chaklo khut an china wangin Liverpool hi rin thiam an harsa kumsang ni somni paruka Liverpool in Premier League matcha chakan la nei lo awangin English Premier League an mangchia te hi tun karlai hol ni lai nia kan Champions League laman thai chia a Liverpool hian an mikwal karabak chu seruk fai zetin an sopa UEFA Champions League a round of 16 an lut amaro chu Liverpool fans ta hlau thonero ala re lova English Premier League lama an din munin an mut atitui thei thlot lovani Premier League champion hian zanlai dar khat le chan ve pathian ni jing lampanga hian Newcastle United an mikhwal don kan ti to kha February ni riat pathian ni zana Manchester City an mikhwal zui don awangin Liverpool tan zanina chaklo hi athiang lo ani Liverpool boss Arnslot an match ne azonin ne na achang the ni ngat chuan Liverpool tran tu ten slot bandu a bengcheng takte thompo a dai sot tura ngai ani a ban lo tokin Arnslot thi ache thiama tin dat chauh hian an Dutch puyan du sak nia soitok te pon om thina Cody Gakpo te po hi bencha athu ngai mangmeu lo ni Arnslot anoya hian alo khel thalo thin bok nen Liverpool fans tam takte chuan Gakpo hi bencha thu se ti to kanom season masalo ka English Premier League no more choi to Liverpool hian transfer bazara suman sen ne mawangin
an laka be sei na asanga an be sei angeron nilo Anslotan Liverpool thu nei tu te thlop na ala dong reng nia soi ania a chan langsar taka chuan Jurgen Klopp angin transfer thutluk na top siam tu nilova player an leifu lo ani point mo aphur vek lo ani ma se club thu nei tu ten thlop ma se fans thoma beng chen chuan club tan ngoi reng thei anilova Anslotan ha adam le thamuang taka umchi ero ani chuang lo bok that Scotian match poimo lo a ngai lowa ma se tun hnaya kan din mun thlirin match zong hi a poimo le zual to ti in asoya adin mun hai bik lova bana du lo chuan ne na chana trol Liverpool player zinga Karabak laka in liam Jeremy Frimpong a inlan thei don lova Arnslot chuan Newcastle United alama chon thei don lo chuti rual chuan liam na takani lova alo kirle thuayang ti na soya heti lian dam lo na awanga inlan theilo tur tho Curtis Jones adam to a apa thi na wanga chol reng nuwa center back Ibrahima Konate chuan training a zomle to buka Konate omlo hlana amun ruak lo tu Joe Gomezero a in liama ma sakar khatvel bak chol amamo lo thung tun seasona dam kim hlei theilo Liverpool an dam kim trap to a Mo Salan rei tak gola khung lo nuwa Karabak laka gola khung le bok awangin in rin tok na sang taka nei na rin oma Hugo Ekitiki nen tlarma in kop turangai anni chuti rualin Alexander Isaki a club lui machon thei din muna ading bok Liverpool in Karabak ne ma se Newcastle United ne na khai kin chian ni lo ti Anslot chuan a hai lova that Scott chuan voi khat chaki Liverpool a chuan atok so lo le ti ka ria kanin khel nu loka Newcastle United nen match kan nei le ngala Karabak ai chuan har sadon ti hi aza in ka soi ngam ti na soya Bournemouth laka minute to pera goal kan chua kan tloma he wang hian Karabak laka kan chakhan in rin tok na min peng ti na soi boka Newcastle United lamhi UEFA Champions League khel zo lim ni in Paris Saint-Germain and machona Paris khopuya zinan ni boka Liverpool a chuan chau zok turangai anni tikhan in rin ni zan daret le chan ve dar som pakhat le dar khat le chan ve in khel en tur Premier League bika omdona kan tarlan tak angin daret le achan ve a in khel mu nom big nia soi thei tur te zingami an ngal pang dona Arsenal anin lananga dar som pakhata Chelsea in lananga dar khat le chan ve Liverpool anin London football ngai na tu te tan chuan in rin ni zan kar top nga hlel ombi kaniti in soila kan soi sual om love